ho ade e to no so okono akofro bi aba baka ni pepemu a ka me no ya adwen ni pepemu aka o ye cancer no one on one say na me ko ye cancer one on one no no aka nipa no hintas my de a kire no e na mo ba me nim no e ka me sister hwe me nim din me cancer me wie no say o ka je ni o de ni ba say na me ka na no kure o so we edi to no so ko no ba ko twa bi ai den e di na ba ba se na ya na ye no etimi so da me dwen say da bi bedwam commission no me njai na me nya no one on one cancer e beboa eti question Ebisa a very good question a hia pa ma a Christopher ne asofo but say sofo bi fro bi say yeji wani onyama tie ne ye okay obi wo ho a adwuma asem okọ adwuma ye mfa no okopa adwuma ye mfa no wa bre obi so awale no wa pema enye yi obi so wanyi se no wa pema enye yi na ye ni onyam tie obi wa pema enye yi sa na me nyina no se eba se ye gifi wo se mo sunsun a eji ni nyina fi wo se wo sunsun a ni nyina girama wo ani onyam na kita wo no eno onyam na kita wo na wo fie beye ehu se bre na ani onyam no so e wa busua we mu daachi no wanwe a yesa busua nyina ide ekoto no ana se daachi no bread na sister ono no baba pagya busua no eti ebe akosua menu ba pa se ono be mebusan be pa de la lai forget it ene ya menu be kan akosua menu ne ba ni onyam ede ahye se ne be ya wo wani onyam no etimi pie okay eti oba wo se abusua no ka obi be wo se maame we ba de onimade pa na ye den na huma wa boy nyina echi no wa ye bodane koyisani ana se okwawale a na yapamo no suba na wani ana nso oben abusua no so ana oben na bofu mo sister wa botre edem pa na si ne kwete otimi wale okay ana dem pa ntia huma wa bona se huma onim pa degree wa bo adeti no kwadwuma onya dwuma anye na da me se ofie be ye giwani onyam e wo sunsun mu ebi wo honoma okwala mlem ena ye giye okay ebi so wo ho a onyi awie no ase na ye giye eti se wo kwa asole na sofo bi hu na okasa hintasem che se me won se ye giwani onyam akọche fom ana me o se ye giwani onyam fusem eti na awale no okwa enye eti na nyisen no okwa na ase eti na adwuma okwa na epam no da mo mete sofo ne ka kire ope oba was atons na awusin be gu na se bibia be hyew mu eti ma obanya gidie sonko bi ene gi be hyew ma se na sofo enye me ne fie na ye de no tumi hu me tin taseme de e kan eti e basa pa was na wabenya the kind of feeling and the kind of you can say odobi atinke bi say ne sofo etimi hu akan die obetima aboa me okay wahom ba kan pepe mu a ka one on one no na ka se ka me catch row na ne ko se bedwem no obi ye den ete ana ye wo paibo say we hu ni pa no hinta asem no waka che me message say mo kai ni pa no wo paibo mu tie members na gu wonyina emefo okay it is a who suffer no the best is say appoint a committee say be wo member awo omo tawo chi be 3-4 bi and say they are very good in prayers it no say no say who hintasem no na o ka wia na push ni pa de ama prayer warriors for no mo ye den ayi mo ye ne ho paibo to mo ye paibo no do be wo so na wo ye wa adwuma o mo ba wie o de sa paibo no ebia na o do sakoto so no wa kira so na say wa ma na kwa kira be say okoye na ne ho to no simple okay o ka enionyam no obobo branches bi enionyam e wo branches say ka say aware a ye wani onyam cause do na anim ne sa eminim say enionyam ne ti say me esele anase na wo ka no ye hwe wani ma na kire say enionyam no wo enionyam no ne branches ne bi ene say wo be wo anase onwo anase uye adwuma wonye sika nko efiri mu ana ye nko wani onyam ana ane onyam nipa ba kutimi nya onyam be 6 4 5 tie ene onyam no se na wo kirekire mu no oba bia wani onyam gina awale so okay oba bia wani onyam gina ma awale so oba osiso na onwale ya sabi yemu oba osiso
na onwo ya sebi yemu eti enuonyam ejirama adwuma ejirama awo ejirama awale se oba bema nyina okay bema wenuonyam ejirama se obewale so ne oyire na tifie a oyi chop money na da me se oye machuo so for ye da se eya na de bia omo de bon man na chi dabi se mema ka ho mema ka ho etie fo bema ka ho ko bema se one yire a yemu okay bema oni ba yemu what you see kwa sem kwa obi ka che mebe atwem na wo to pala so yesen 50 pesos so se me to pala am say e dey no ka pala che me say na wo ba am say akwa waji mi sa you see etino enunyam girama awale okay ejirama adwuma okay ejirama awo right yes eti wo yo ba wo enunyam say bema ba walo na wate wanim onya ti wanim wa wale nim pe na da me say wani ominya na abright eti na ya na mo na mo twa say fisi yes na so obi abe say o 50% mto na obi abe flexing no won lie no wow na say oba onwale ya na ne kra na ti ne mo no etete okay tie so oba onwale ya na odu ni age of marriage oba say ne kra na ti ne mo no etete etu kan more pressure say ko wale tie ne ye say awo na wonya ya awo ne ma nyise na ba na say ya oba say o kra na ti mu no na etete okay o kra na ti mu no na etete mama o say mienu adwuma na wo person na wonya ya okwa adwuma we kwa na yiwedi okwa na yiwedi na o kra na ti mu no etete eti na dey no ba say o kra timi fi mu e be gyina nchen eti na oda otimi dwen ma o te say otimi na okay eti e ba sa na e ma onipadua no hunamu no woye ha tieniye e ba sa nipadua no hunamu no woye ha because wa onisika wuso a awoi no awale no adwuma no etu na ma cat me boss wa 100 times and 99 times unti se ka boss wa ben okay eti da moment no se adwuma na opa na se onya adwuma ni wie a na oya adwuma no na okoba na se yebuso we uji pay utimi sete afie tutu nyeme bi tutu ye a na se adwuma ne koso a obese okra no ebe tra omu na obaye macho etina so anta se nipa we ne kra fi ni mu ba ne kra nya betan mu pa obese na ne mu abaye duru okay sa wale na ope awo na ope na se unya nya da moment na ukọ asori fi ye bompa ye mo na awo no nyise nya bae no ana so nya wo pe obese na awon pa de nyise nya ba pe obese na esie wo so okra na betra mu na se de okasa na smiling na ne jebe fi na okrokro ukunu sanete eti enuonyam ne de ejema ni ma bebere both oba ne mema nyina enuonyam ejema ni ma bebere awale adwuma akwantuo chise me hu de wi a me kano ni ma bebere ya ba se wenuonyam no ye gifu sema me ko se hwe program se hwe sehwe akro bi a ukọ ho so kokanya mesem na ukoya azan ye komoton ni pase na moton aboa omoton ni pase na moton ye ton ni pa se ne ton aboa wow o ye rough mistake obi aku ato baby kura eti a certain woman bi frame wo adehia radio e wo sehwe na obaye no owo 35 years be makran ni peda na be se so what onye virgin oya virgin soft deep edracho you see 38 years okay. 35 to 38 years be ma sin peda okay ono a ogina ho te say oba walefo aso oba wa wale oni be ma hu ni say obi a wawo wow eye hu no hunamu no be hu ni say hunamu no woni ani a tie woni ani a wo hu ni say hunamu no wawo wo hu ni say oni ne kunu ni manete
Ye. Also, Bama is in the peda. Wow. Or no, oni pra. Wow. Or no, oni ba. The sumo or spiritual marriage. Okay. It is also so walena ya wale was sumo no.